Mayam Krumzari ado nang birabas impact news nei Rajnong Thangbam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayambu taram nokchari Manipur University da hojik oiriba ming chenbagi reservation natraga kota da chayna ba amatholiba maruina haukiba October gi tarik 9 da phongkiba academic council ki miphamna haibadare resolution ama logduna central gi reservation norm si chanagani haibadagi कोई सेल ट्राइब की महिरोई सिंगना खोंजंग चंगचलकपा मरुइना ngasi si हारिबा सेंट्रल की नॉर्म से चनगदा बोइतारगदी स्टेट की नॉर्म से चनरोइदा बोइतारगदी कोई मफम सिदा मखाताना महितम लुबगी मथौ ताद्रे हाइदुना ngasi से मास एक्सोडस हाइबा तारे यूनिवर्सिटी थादोगा महितम लरो हाइदुना मयाम चलो चनखरे अदुगा हारिबा कोई सेंट्रल नॉर्म से तोथोगा कोई स्टेट की नॉर्म से लहांद्री फावबदी कोई क्लास सिंग सु बॉयकॉट तखिगनी अदुगा मकोई सु मखाताना महितम नगदमता हलकलो हाबगी वापम फोंदोखिब लेरे हौजिक फावबगी ओरगलेबा सिचुएशन असि कंट्रोल तौनगदमता चीफ मिनिस्टर नंगासि खुदक ओइबा मिफम नचिंग कौखिब लेरे कोई हौजिक लेरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वीसी इंचार्ज यावम मिफम असि नुंथिल पांथोखरे अदुगा हाये नुंथिल पुंगा मतामतमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की मिफम अमुक फमगा अनौब वारेप लौनबगिदमता इंस्ट्रक्शन नचिंग पीखिब लेरे हाबगी वापम लेरि अदुबो करी ओरकदगे हाबगी मतांगसि लाक्त्रिङैसिदा हौजिक लेरिबा सिचुएशन असि करमना थोलखिबनो मसिदा करी करी एरिया दा येंगा हारिबा इशू नत्र केओस सि खरा मखैदी अंडरस्टैंड तौबा खरा मखैदी मसि वारक्शन पुरकपदा मतेंग अमना मतेंग पानबा यागदा हबगी मतंग सिदा खनने नुदम तंगसि इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो दलेंसन दिन नाइबिरसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनंग हुटना मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन मुसुगी जनरल सेक्रेटरी ओबिरिबा ओइनाम प्रेम सागर नि अहमत प्रेम सागर पुतामुक्चरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग Also joining us, Advocate Sukham Premjit ni Oza Premjit busu taramokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question se tum Musugi General Secretary Prem Sagar da lakcharage. How khiba koi October gi tarik 9 hai tarik ngasi tigi minini gi mamang da thang jan mita lau khiba academic council ni phumna koi central gi reservation norm se chanarani maru oina koi Central Educational Institution Reservation in Admission Act 2006 se chanarani madu gi makha da leriba koi कोटा सिंह है तारे मधु चनरगनी है बनी अदुबु कोई सेल ट्राइब की महिरो सिंह पामिसिना हाइरिबा प्रिंसिपल एक्ट की अमेंडमेंट एक्ट ओगदोरिबा 2012 की अमेंडमेंट एक्ट से चनहन व्यू मधु की मखादा कोई स्टेट के लेजरिबा नॉर्म से अमोहन रीइंस्टेट तो व्यू है बनी हौजिक फावगी लेरिबा सिचुएशन सिदा मुसुगी याम रेस्पोंसिबल ओइबा महिरो यूनियन अमगी जनरल सेक्रेटरी मोइना करम्बा मियंग थंबिनिंग हौजिक लेरिबा सिचुएशन कोई महिरो सिंह मास एक्सोडस का तौखिबा ngasi सेल ट्राइब की स्वाइसिदा कराय कदाय मयाम से अमन अमबु अंडरस्टैंड तौनबा वालहौरे हन खनबी करी हाबिनिंग मसी आइगी मोतदे ngसाइगी 2006 की अमेंडमेंट एक्ट कोगी मसी चटनरनी हाइदना कोगी एकेडमिक काउंसिल ना मसी नौना मसीगी अमेंडमेंट एक्ट सी कोई हंदक की ओइनदी इंटरिम सीगी सही अमसीगी ओइनदी चटनरनी हाइना हंदक सी लौखिबा डेट 8 ता कोई अक्टोबर की 8 ता लौखिबसी मसी अइना खनबदा मसी मोइना यामना नियम चुमना लौवी हाइना आई वाखनदी खनजै मरमदी 2012 की ngसाइगी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सी मसी डिस्प्यूट लै हाइना कोई 3 अक्टोबर सिदा कोई हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट मणिपुर की हाई कोर्ट तगी मसी ऑर्डर लाखिबसु लैरबनी मसी डिस्प्यूट लै हाइसे हान तारमिबो रायदु अदुगी मथक्ता डिस्प्यूट लैना हाइबने डिस्प्यूट लैरगदी ngसाइगी नाकन अनि की मुक्नबसी अदुम लाकनी अदुम ठोकनी अदु नाकन अनि की मुक्नबसी ठोक इसी 2012 की अमेंडमेंट एक्ट ने 2012 की अमेंडमेंट एक्ट सी मसी मसीदैसिदा कोई डिस्प्यूट लेबना मरम गन वा एडमिशन प्रोसेस से तौबा याद्रबनिना अदुगी मनाक्ता करम एक लेरी हाइबसी मसी थीरगा 2006 की लेरमिबा एक सी मसी चनगनी हैना लौबसी मसी यामना इंटेलेक्चुअल ओइबा आइगी मोतदी यामना अचुंब खोंथांग अमनी ना आई हाइजगे अदुम असि ममांगदसु मसी मतम खरा चनरु है तारे 2006 की एक्ट से मसी चनरगा कोटा सिस्टम सी कोई कहीं कोई शेड्यूल ट्राइब की ना 7.5 अदुगा ओबीसी की ना 17 अदुगा शेड्यूल कास्ट की ना कोई 15 है तारे 15% जे मसी अदुगा शेड्यूल अदुगा ओबीसी की ना 27% से मसी मतम खरा चनरु रे अदुगा मु 2012 हाइगदरा कोई 2014-15 से सिदा मो कोई अमेंडमेंट एक्ट सिगी मखादा शेड्यूल ट्राइब की ना 31 शेड्यूल ट्राइब की ना 7.5% अनते कोई स्टेट के सिलेक्शन भाई तारे मसी की मखादा 31% जनबा अदुगा मु
OBC na 17 ꯑꯗꯨꯒ SC ꯒꯤꯅ 12% ꯆꯠꯅꯔꯨꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯅꯔꯨꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ 2006 ꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕꯁꯦ 2006 की amendment act सी 2006 तगी by 2006 7 सिदगी चटना गदबने 2008 9 दगी चटनरी सी दसु ngसागी authority की मागी कगी weakness माना चटना बदु चटना हलम दबसी मसी मोगी असोइबोमनी आई थमजगे मतम दुदगी चटना रमगदी ngसी लई problem si su leiramo aduga ngसागी चटना कानदा अमुक ngसागी 2012 की कइनो सिम मुक लाए चटनरी दिजु मपुंग फाना चटना दरे 2006 तगी 2000 खरा तपथरगा 2008 9 सिदम चटना रे 2008 9 दि चटना रखपसिन अमुक 2012 की amendment act से मुक लाए amendment act से लाकपददी ngसागी different side की interpretation जी different interpretation जे लाकरे अदुगा ngसागी different interpretation जे लाकपदगी ngसागी ngasiगी लैब problem si लैबनेबा ngसागी 2006 ता म लैरे 2012 ता म लैरे 2006 की 2012 तसु मु पल्ली 2012 का 6 का पनबसि दमु ngसागी करंबा एरिया दा 31% for ST and 2% for SC and 17% for OBC habisi single karim ta yaw laite laite basi honorable high court of Manipur na ngसागी 2012 की amendment act sigi mateng oina ngसागी state norm satnabagi kaino si rai tarame yes high court na tare adu follow tawraga lae follow taw lakpa matam sida adugi ngसागी तारिबा verdict sigi adugi ona tainabada dispute lay haiba masum lae adi ahan da tagi single bench ni ani su tagi double bench ni double bench sai tabaji du same high court tagi ni tarai se same high court tagi tarai ba verdict tu bu dispute lay na haraga dispute lay na maram wa kana da 03 October sida ngसागी admission gi matang sida di admission si academic council na longning ba lawron haire for academic council sinare high court na okay academic council sinare academic council na lawrak pase masi soyen haibasi okay ai kitang okay masi soyen haibadi ade academic council na adu handak chahi sigi oina admission pandru leiri base mayam se admission gi damakta thajang raga handak chahi academic session se haura roidra haibagi mayam da mi paina bam lei base masi kohna gi damakta high court na interim order hagar roja masmai tholaga dispute leiri adu handak chahi oina de academic council na handak chahi khata gi oiba ma lobiro haibi wafum se lakpadagi koi central norm se sana na 2006 ki act se implement torkhibani adubu koi scheduled tribe students na pami badi 2014 15 da chana tun lakraba amendment act 2012 se makha ta na handak chodum chanhan ba kasu kaide habani matang sai da karino jata sengna 2006 se 12 se dispute lay harabani na 6 chanhan basi mathau haidi karino se da habini ngi se 6 se sana dragdi swam yadrab jala yam nuai je koi na jam tham thambi ko ai ngan manung hunna agenda Manipur da thengna gi bada ayam sorak padi dum thamjabani ado hujik yam nungare di adwa gi jaga do hanjan dabi da aduna point da sum lakserage 2006 ki ngasagi admission gi ek am lei base masi Manipur University gi ek haibana tiaba all the central institution of the India aduga 2006 ki da ngasagi OBC ST amadi ngasagi AC gi da mukta especially mana 2006 की एक सेम बने सेम गान सुम लाप गान सिदा 2012 के एमएमएन लाख नहीं सिदा एक अमा सेम न होना बदा एलपी जुम में हम तो इको हाईवे एमएमएन तो न होना बदा 12 सी ओलक न होना बदा ट्रैवल कोई पीपल जिंगना एंटायर नॉर्थ ईस्ट की कोई पीपल जिंग जे पुंसल लकांदा हारीबा बिल जे सागत न बम याम कन होना गिबा okay amendment se da lakna bo hona jagi ba moina hona jari bagi maram do sa the basic point ni ko ina lakse ningi je ek yok tringi da adu kan da ekhoi ji tum ne leru ba gadra atra university authority na haiduk ta ba gadra hari ba bill ji parliament da pukhak na bo hona rak pada state ta amadi university da loina masi gi wafam jingi hana thamakra nga kane matam da ekhoi karim ta langaudi masi yaningi masung yaning di habigi matang da koi kaim da haudi magic oina ekhoi na 2012 ki lakho kan ji da ekhoi na khangrit khangba khara khangok da khara samaina ekoi gi pose lai anu hujiki 2006 ki warep lore ga angau be warep ni 2006 cyber principal xd act itself ta 2012 ki insert tawraban aduna 2006 cyber si lauraga chayet na 12 na lauro habadu di
adu amend tawroba ek habajidi that means insert tawroba ek amani 2006 ki ek haba kan 12 jawjabani yarobane aduga 12 chahi nei aduga koi 6 ta lore ga hudi just adudi local khara dadum tawgada professor habji kariru professor habji not only chemistry ojanu professor nate that means I mean professor means lebak sigi lehau jinu ta karing khara tawnu university da khillaga thamba adugumba tawaramane ba adugumba tawarduna the function work pa targadi adugumba professor do professor nate that's why aikoina lakchaning di high court order tai academic session phamba matam sida kari hain tai huzik high court ta leiba matter ase akoigi stay tawbagi mawongju leiti leitabana maram markanda nakhoigi authority academic council lepo harakonati ma hareji university ki authority na hare haina khali bo pham ado modu lepsa gibda kachu kaidi hebane ba adugi judgment je amaromda dispute leina ba kana gumna intervention tawdi ai very clear that madudi mana hari ba pot sida university is a party one party ne ba case ta one party means university the labor authority kodimang na mana case tawjari ba mana thengnajari ba problem ase madi 31% chacharaga leraba 2014 15 15 16 dilak charamna adu hari ba judgment no magi strength ne ba adu na mana ngasai gi hari ba warep tarujabada kari su kaida bane ba but aikoina mapandi yengjabada aikoina mapandi ujabada being a lawyer gi wanati ko mapandi gi ujabada academic council da phami ba mifam masida akoi communal bias laiba manba problem lei doreba because of phami ba khodi maksi gi majority je tribal people da aina khangba da ama khag yoba maleba okay tribal gi representative yamna yawda male habi wafum thambire aduga anda 2012 sida already 2016 gi principal act si yawzer bani macha ayamba only amendment point khara yawba khatane habi ozan wafum thambiri aduna 2012 ki act si chana ba hoba 2014 dai hogre 14 15 chana re handak 16 da makata na chana na bada kari kai bage koi high court na university na phagada ba ma tobiro hai matamda 6 ta halaga principal act chana gani hai bagi wafum lakpa si khitang madu dane koi ST students sing na pen da lai si aduga ozana song ta bagi academic council da koi scheduled tribe ki representative khitang watpa malai kari happening masi koi gi selection natraga election laite academic council sida yawgada basing si haidi koi gi asai gi magi qualified oiba oja sing professor adagi senior professor gumba HOD gumba ko si sing atani koi gi asai gi academic council da changi si HOD oiraba ST gi oja amabu academic council da changba yaro haina thingbugi dumbusu laite magi magi ngasagi magi tangkak hai tare magi tangkak tuna laga adum changbane academic council se dum yawbane adu sidai sida changhal loi haibagi ngasagi adugi power dusu ngasagi VC da kai da amta lai banante sigi misi nuksi de araga academic council yahol loi araga mai inthokpu yabagi adum bagai nusu laite manipur university da hoi yawde have sema yare adu one sided oira have wafum se yawde hai basimdi yare yawde hai basimi yara matung sida ngasagi yawdri badu moida bias leiraga lawe hai badudi okay aikhoi gi mi yawdre haraganda aikhoi gi oiba pot di lawra maroi hai badudi masida di decision hai academic council lepo decision si bias leina lepo yawa decision si nate ada akhoi gi learned oiba oja sing mayam intellectual mayam amsu masida yawri bane hena makoina hena khangba hibusu akoidagi dum khangba hiba helibane sina ngasagi 2012 ka 2006 kasi ngasagi ojana haibi kibda 2012 ka 6 kasi 12 ki pot si 2006 ta yawre haba 2006 ki pot si 12 ta adum pulap yawra mani bo ada ngasagi 2006 ka 12 kasi pulap se chamana yawra gati why ke the 2012 ki ek se amuk shema ka doino haiba pot ni si question si nei hangning se amendment si si madang da haiyan agenda mani bo thamjabani why parliament phamba MP mayam na 2006 ki amend tongni ma 2012 ta phamiji moi lepung phambi ra question jine number 1 because of 6 ta samana ba polama 12 ta manani ai ta di madugi phambagi parliamentary session do samana ba polama thukto agadi kadui phamdu lusine ba that's why mana ngasai gi section 2 gi aida 1 aida pisal iba pot ase specific notice na pisal ai pot sida swai da yam nukning ba interpretation yam noi noi ba tongnari ba tongnari sida akhoi na yengadab di
ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯀꯨꯞ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯪꯁꯜꯂ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯥꯏꯠ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯖꯟ ꯃꯤꯟꯁ ꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯝꯄ꯭राꯏꯖꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ Sikkim with Sikkim Tripura and the tribal area of Assam refer to the 6th schedule of the constitution 6th schedule nei naraga ngasi gi pungjing nei ngamoi loiba 6th schedule habis di Assam gi namakta British paling matam di sum formato la kanda ngasai gi Assam da base to ga 6th schedule nati area khara da reserve to ga mana 6th schedule la khibne ba adagi di Mizoram ka mai state kai thara ko di sum mathang mathang lai ko aduna Assam ji di mainland India gi miyeng da Assam pumbaje just Bihar or Kolkata ki type ta Bengal ki hadi atopa state tong mana gum nang mai population ki mong je mana badong na wakhal wan ma leiba kansi da 6th schedule area na sai gi specific village tribal inhabited area 6th schedule na yam leiba aduna Assam ki na ka chai na ganu Assam ki 6th schedule area sanaro aduga Assam ki onadi only 6th schedule area da chanagani sanagani aduga nang Arunachal Pradesh Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Sikkim Tripura asina whole state to da chana jakhro haibane ba awda haibi ba yai Manipur kara 6th schedule chaliba Manipur kari tribal state kamai oiriba hangak pa yai question di maduna ti moini uridi sigi entire north east leiba people asiga mainland India da leiba people asiga magi India gi context gi yeng pa kan da e sigi ratio wang hai population je but your northeast region da leiba people asida di akoi gi tribal people ne hen inhabited oiba area ni na lojara kan da mana ngasai gi tawne aduna 6th schedule chata ba adagi tribal state oida Tripura di kai warba Tripura hapina odagi nangi Arunachal Pradesh agari Sikkim hapjalai si mayam si da koina Assam gi 6th schedule area de haire akoi Manipur 6th schedule ore na lawra male adagi akoi tribal state sunati ga na haiba do aduna ti si ekna haiji di you are not 6th schedule area you are not tribal state but akoina khali di aduni haiba gi wafam bida mai pose pore ineba aduna takde intention bodi madu do oitara ga su matang sai da koi act itself se da koi wahi wata da haiba tare ra flows haidi aran ba haiga dra haidi ilan misinterpret to bagi tanjalo ai adu sengdok jage ko ai sengdok jage khudam phajan pijage ai Supreme Court na Supreme Court India ma 2011 sida rayam tai kamai ta ga da koi domestic violence eki 2005 ki ek se maside sida nupi da awot anai toraba nupa singi matak ta case to bi ai aduga relatives of the husband ga aduga sida ngasai case ama lai nupi na nupa gi matak sida awot anai tawi inem pok te gi ai isan di kai de gi tawe na nupi da party sema lai it ek isar ta pawa matam nupi suban bandi nupi da party sema je lali haidna moigi nupi jing na akoi da party sema je lali ka thapi wona session just lai adagi high court lai chumine kanu nupi da party sema yok di duna semoi da bani je high court pu haigal eba isina hai matung nupi da party sema de maji kathalo haire Supreme Court na hai kai aroi ba ai jab si sange da tien haire ko kari hage da in such circumstances it is clear that the legislature never intended to exclude female relatives of the husband or man partner so and so adu haira kanji da aduna kai haira session judge amadi high court when wrong in holding otherwise so and so sumaina lakan the appeal therefore succeed Bombay High Court amadi nangi kariba hojiki session judge ki rai ado set aside toy aduna party sema je nupi da party sema ju yai mondi ot nei duji mani pong nei jari ba party sema adamna ai mon di case to boy adamna ai ne to othara lo re kai ola ku jari ba likewise ai na hajabadi si puthok chai maram di Parliament na hayeng sigi kanona Supreme Court na kai na yobu kan da case yang kadu ai wakaloni miyeng da di hari ba model je kan da si na ai jinoi da sai na ba wording khara yaure clarification de that is the kari aruba matter nate sidi sini na su har ko yari ba aduna akoina swagi jaga ji amu ngaktang lugi posi ngatang thamma kan da social context yeng ba kan si da amu kai lak pa ge ha da ngasai gi aina hajei do academic council na low ba ware ba do ngasai kari ba High Court ki order man lawri ne ba kamai lawi zik lei ba case merit saloi hai High Court order jai merit saloi aduga case itself simok se masi ka dorga de sti to bi wo khum ju leiti aduna leita banina na khoina phare na khanja ba ware ba do logjaro hai na thadro ko da ware lo ba kan da madi 31 de ware lo bu na continuously la ba university na party am ware kan da kamai to na ngasai gi 31 gi opposite ta adugi mayok ta hai ba lori ba pot do kari lakhe da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯂꯣꯖꯤꯛꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯈꯔ ꯀꯜꯂꯦ ꯃꯩ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯏ 31 ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯕꯦꯟ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯣꯞꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯐꯖꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯞꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯖꯦꯟꯌꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯖꯦꯟꯌꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯝꯇ ꯇꯝꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯧꯒꯠꯂ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ 31% ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ 1000 ꯇꯝꯃꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ 1000 ꯂꯧꯔꯁꯤꯀꯣ 1000ꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ 300 ꯁꯝꯊꯤꯡꯅꯦꯕ 300 ꯁꯝꯊꯤꯡꯁꯦ ꯐꯨꯟꯌꯥꯔꯗꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯇꯥꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯇꯧꯁꯤꯝꯗꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯪꯒ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯃꯥ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯝꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ 300 ꯌꯥꯎꯖꯔꯀꯥꯟꯗ 300ꯁꯤꯅ 700ꯒ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯔꯧ ꯃꯔꯧꯅꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯕꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯦꯞꯅꯤꯡꯉꯛꯀꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯗ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯂꯣ ꯌꯥꯎꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯐꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯇꯤꯖꯝꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅ ꯁꯨꯡꯉ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯧ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦꯕ ओके सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम लेरी नागा सीजफायर की फ्रेमवर्क अग्रीमेंट की वाफम मैम से लेरी मरम मदना मसिदा पुन हिंगमिनबगी यूनिटी की वाफम सु अदुम डायरेक्टली कोई कोटा रिजर्वेशन मेक से उदब तारगसु इवेंचुअली अदुम ददुम जाखिदुनि ngasi मास एक्सोडस ने मयाम मखातान लाइक तमरोइना वर्कआउट तनु की यावरे अदु मतंग सोदा 31% की सेलुलर ट्राइब की कोटा लहेनबियू अदुगा कोई अनोबा एक की मतुमिनदी 7.5 ता हंथन बियू हैबनी सिगी कैलकुलेशन से ओजानो जिक ताफिरी 1000 स्टूडेंट लोग मतमदा 300 समथिंग खतंग अखोइना यहन बवा खतनी हैबी ओहम लरी अदु मयाम अतोप कैलकुलेशन मैथमेटिक एरिथमेटिक कैलकुलेशन मयाम से तौनरी करी हैबनी सी ओजाना हाई कि मयाम सिगी रेस्पोंड होइना ओजाना हाई सिसु दुम लोखत पे यावे अदुगा ngसागी शेड्यूल ट्राइब एसटी सिना ngसागी सिदगी चटखरगा कोई एनी माना तौगिबो तौबो याय अमा तौगिबो याय लाना चटखिबो याय हाय अदुगा कोइना साइड अमदा मु येंगा बायस ओइदबि दाय तारे नाकन अनि मक्सी येंगा बोथ एसटी सु एससी सु ओबीसी सु येंगा असai लेमहौरि सि मेजॉरिटी दी ओबीसी नि मेजॉरिटी ओबीसी ओरि ओबीसी दु 17% फंगे अदुगा ngसागी एससी दु 2% खता 2% खतने सिगी पोट सि लाकन सिदा ngसागी 2% अदुम थंबा नत्रगा 17% अदुम थंबा कनादा मोइदी चलोय हाइनिंगाय लेब्रा हाइबो क्वेश्चन सिनी अदुना ngसागी मिटिंग से चमानना येंग बताय येंगु मतम सिदा ngसागी अखोइगी ममांगदा अखोइगी हाई कोर्ट की सु वर्डिक लेख्रे हाई कोर्ट की वर्डिक तुगी अदुगी मतुंग ताबदा मु पीआईएल के मैम थादना तौबदगी मथंग 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 पोचे कोर्ट त यौगिबदगी मथंग मथंग लाकिबने मथंग मथंग लाकपसिना ngसागी प्रॉब्लम से मथंग मथंग थोलपने बट द प्रॉब्लम सी कोर्ट न टेकल तौबो होख्रबने वी हैव टू वेट अखोइ ngaigadaबने कोर्ट न तौरिबदु ngaigadaबनेबा अदु कोर्ट न तौरिबदु ngaइगा ngसागी कोर्ट नमा ngसागी से कोगी डेट 3 द लाकिबा कोर्ट की ऑर्डर से सिदै सिदा ngसागी एकेडमिक काउंसिल ना चनबा याबा म लौरो हाबनी अमा लौरो ना हाइबसिदा एकेडमिक काउंसिल नदि लौथुरेबा करिगिनो का ngसागी छात्र मयाम लाइबा सिगी प्रॉब्लम सि हेन हेन चौखलपगी प्रॉब्लम हम से लैबा अदि छात्र सि तंबा फंगदना 0 इयर तारादरा हाइबगी सो म लैबा अदो ओजा मयाम सिना डिस्कशन तौरा कनदा एकेडमिक काउंसिल सिना लौरे अदो लौरुरिबसि for the welfare of the student की welfare की तमक सिनी लौरिसे अदो सि लौगिबसिदा मु नोइना लौरिद सोय लाली हाइबसि सु येतना लैरगदी it is impossible हाइसि मणिपुर यूनिवर्सिटी दा नौना मुक तंबो फंगबा हाइसि मसि impossible ओइगनीबा एकेडमिक काउंसिल सु अखोइन रेस्पेक्ट तौद्रबा ngसाइगी स्टूडेंट सिंग हौदिसु अमना थोपा दुम होनबा मजु अदुम हौ लेबा आइदादी मणिपुर यूनिवर्सिटी जे अदुम volatile ओरगा अदुम लैगनी अदबो एकेडमिक काउंसिल ना करिगबो अमेंडमेंट
Act 2012 se masigi favor do ina handak chahi gi mingchan basi lorum taragati ngasi thoiba ka tare charang na basi le ramani khambi asigi academic koigi admission reservation act 2012 se 2012 sida sengna 31% for ST aduga koigi 17% for OBC 2% for AC hai basi sungai leite okay okay Central Educational Institution Reservation in Admission Amendment Act 2012 sida scheduled tribe ki 31% aduga scheduled tribe ki 7.5% aduga scheduled caste ki 15% aduga OBC ki 27% hai basi leite hai wapam adura habi dingi se state ki state ki se leite habi dingi state ki 31% aduga kogi SC gi na 2% aduga OBC gi na 17% si yaw de sine habi dingi se adubu ngasa gi anoba insertion proviso amada state ki sit habi wapam amdi lakum ta aduda ma jai ko ngasa Central Institute ang sai mama hajagi ni all India gi Central Institute chana ga da ba adu ma parliamentary act amane Central act amane ba sida 31 chalu ga na har ko din ti ba adu chalu ga har ko na ti ba okay लाइक ngasai lai poti nangi state sida lai ba ngasai gi nangi state norm so chapati ko ngasai interpretation la lan jaturi central ek ko chalu haba cha ba ni man state norm haban state norm da leram ba potu ka nakna ru bai wani moi chali ji okay state norm na ti ba aduna central norm sta dum cha ba ni an notification thokram ni mu na jo ngasi ba mong central norm chat ba am leiti chali ba je amendment access central gi norm central norm ne aduna 2012 ta legraba adugumba ek to madu hek hobo nu bite chana ba hobo doguna 2014 de chali ne masi marak sida khana na nar ma tamam le ramba yare masi 14 de jakhala abani 14 15 chala abani adu prem sagar na habir pada ki hai riba number je 31% ki subai haidi aduna masi di amu ka dorga state ki ngasai gi laiba monguda ekoi gi laiba state means state law nate ko state sida laiba university ja ama khak laiba na masida laiba ma gi kana model ji gi yenga kan da ngasai gi state ta laiba norms to madu nakna mana wari log jara sa ru bne ba aduna ek sina ma gi power ji pira kan sa sa bne ba adu har pe ek ki karai da adu to ba da to ba ga har pe no ngasai ekoi na haji han haina ba ta gani aduna ekoi na hujik lang ni di ngasai gi kano je Tripura sama chana rang ne ba 31 chalo ba Tripura da okay number se mana roe ba asam gi 6 schedule area do jo magi adu gi amu mana ram ba Nagaland sama hero Nagaland da kota chali kota kamai chali kuki le ba Nagaland da kuki kota je kota of di kota pi kabui gi kota kabui ju magi kota di mun kota am pi ri ba sai gi magi kano ji pungna pumna yeng je ba pumna yeng je ha ba di ek su yeng ji society su yeng ji adu ga pulap yeng ba kan da contradiction le ti ba okay aduna ekoi na ji isana yaning bra di yeng bi ba state ta 30 ga thabak lo matam da kano AC adu ki mati yam dan lowi ST adu ki mati yam dan lowi sidai is the increase to bi ba is puk demand le ti ban to ti ba masi to hom the bi population wang khali hai ne bi AC ji adu bu claim to je tribal na claim to je kai dora hoji ekoi di 42% ne population ji Manipur aduga AC na amuk la ko kan da akoi gi 4-5% sigi population da amu estimate na tawe ba right or wrongly adugi no ti ko huji akoi ne ek sida ju pi be matung na ma to 14 digi sana na la adigi amuk so ka dora ba 15-16 janare sana don sumla ibo sida high court na tabu order ju sti ju yog de sti yog do means nang operation le pu ha ga dong sti hai je operation le pu no ha bne ba le dron nang na pamba model do lor ga chakro ha bne ba chakro ha bne ma na adu jum sumba kya thok na ba high court ki order ngai ga dabni diga supreme court ki order ngai ga adu ngai du di man sti to ram ni na adu ju tong na adum saka do ne ba sumai na adu khoi amend tori tanja ha tar 2012 ki yamna chirba tanja se da koi ki parliament da kari da ma gi oi point puthong nari tanja da koi ki Manipur MU da ha tar MU da gi suma gi oi ba comment ha tar ne kari pam da mo khoi de feedback khara de dum hangam wani matang du di MU na kemta ha huk da bazala kari ha bi ne prem sagat la si MU gi su koi ki sagi parliament si da koi yaw ba law ba adum keno lei bazane aduga comment si verbal oi re ha tar any written documents ki lei banate ada haibet koina tajabada ngasagi chatnari ba ngasagi interpretation halli se masi wrongly interpret tawre haina dum mayam dagi gum commission taje adu sigi wrongly interpret tawbasina maro kana ngasagi 2012 amendment act se tawre 2012 amendment act si chatnagadabani si chanaramdre
2012 दिन चलना रही से 2012 चलना ही से करम ग्राउंड द कमाइन चलना की है बसे सीधे से हाई कोर्ट की राय हमने तो चलना की बने ऐसा कि हाई कोर्ट की राय में चलना की हाई कोर्ट की राय से सीसी ममांग दा अमेंडमेंट एक्ट दा सीधे सीधे कई गुमखरा डिफेक्ट खरा लेरे ngसागी वार्ड तनी खंगदी माइ सेंटेंस नि खंगदी द लेरे हाबदु मसी मसक ताकथोए कमाइना गना 2012 चप चाना हाइरम बोइदादी ngसागी सीसी एरिया दा लेबसिंग सि स्टेट नो चलु नतगा सिगी एरिया दा लेबसिंग सिना सेंट्रल नो चलु हाइबदु चप चप चाना हाइरम गदी ngसागी नंबर अदु टेबुलेशन अदु तोखरगा सिजे चप चाना हाइरम तारगदी चप चाना चलम बुयाइबो फ्रॉम 2012 दगी हो अदु चतना दे चना दबसी हाई कोर्ट की राय हमने चना रे यस अकोई फॉलो तौरे चनर कंदा सिदा ngसागी हाई कोर्ट की राय सिगी मथक सिदा अकोई अदुम केनो तौवे चुमी बुइनिंगे अदा ngसागी यूजीसी दगी लेटर 23rd मार्च चाहिए सिगी 23rd मार्च ने लेटर हम थारे इट्स अ जनरल केनो ने हाई बुदसु दुम यारे जनरल ओरेसन ओबा अदुगा जनरल ओरे ले kana da ngसागी थाराई बोत दी ngसागी एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी सिदा executive power si UGC sina instruct to pochi whether it may be general aduga to poi be adu tharai bo di inform to a na haiba inform to a na sa ta kanglu khara dagi irang hau ki ba irang hau bo sida mu academic council si pham ba yaw khare aduga from March April May June 3rd June sida mu amu la e ba sida su cham manana 2012 ki अदुगी अमेंडमेंट एक्ट चलो है बनेबा सिदैसदा कोई मणिपुर यूनिवर्सिटी सीसी एरिया लाइमे सी चलो है केमत लागते नॉर्थ ईस्टर्न एरिया होबनिना स्टेट नोम्स लौरो चलो है बसु केमत लागते अदुना मसिदैसदा ngसागी तारिबा बर्डिक से मसिजे चुम्मेना खलसे चुम्मगदी केतोबगी डबल बेंच की अमु 03 अक्टोबर सिदा मु डिस्प्यूट लै हारे सि करी मरमगी नो हबसिने क्वेश्चंस दे ओके dispute lay na haina ibasina ta isi karino aduga hana tarami verdict tuna karino sidai sida there maybe some ngसागी marak sida problem ghar laire na tarana kai gum khra sui ri hebsi okay marak sida problem ghar laire 2006 की कोई सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन 2000 एक्ट प्रिंसिपल एक्ट से एक्ट सिदा कोई सेक्शन 3 की 31 32 33 सिदा हाई रिसी कोई ओबीसी दा 27% ST दा 7.5% SC दा 15% सिगी रिजर्वेशन लहन भी है बनी अदो हाइरिबा सेम परसेंटेज सी अनोबा अमेंडमेंट एक्ट सिदा सो अदम यावरी अदुबु मखोइना प्रोविजन खरा पिरागा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अदु दा खरा हपचलक्तना होजिकसे चमम नरे अदुबु मदुदसु तसेंगना नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर गुम स्टेट मसी चनगदबनी हानगी कोई सेक्शन 3 की चनगदबनी नत्रगा अनोबा स्टेट की नोम दो चनजगदबनी हाबी वहम से क्लियर कत केमत हाइदबनीना मयाम से अमनसु मागी मागी ओबे इंटरप्रिटेशन लोय तौनरे अदुना होजिक ट्रांसलेशन दा इंटरप्रिटेशन दा वहान थोक सेमतोक ना होना बता कोर्ट लेरे कोर्ट दसु लेरे मदुदा होजिक से अमन पेना दबने होजिक अमन डिसीजन लरक अमन पेंद्रे अदुना होजिक ओइबी आबा सॉल्यूशन हाइ तारेने करीनेन खनबियोजा ओइबी आबजे होजिक हाई कोर्ट ना पीबा 2015 की ऑर्डर सिदा 31 चलो हाइदोख्रमनी अदुगा डबल बेंच ना मदु इनो हाइरि को डिस्प्यूट लै हैबनी डिस्प्यूट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टे dispute legane ba dispute leita nang state tor kadong ni ko na torok treba ni state do leitram amuk su order ano ba thu chale ba case ki merit ta agi kanona sa laroi aduga nangi huziki state leita banina state leibagi mong leita banina nang huzi nang lawga do phire ba do lawra ga chalu haibaje masi university na kadong da sigi wang de lawba ngam de ba maram di magi favor ta ba adumba order amane ba marom da kai marom na hata di madi ngasagi 31 summen na lejeri bane ba court chumdi haidana khogi agree poina thari ba petitioner am leidoine ba adu dugi mayok te leije ma ne respondent means jikano je adu magi ki figure du da hoji high court ke no order am thari sida mayek seng na palli ba sida ma ne loi ba wari si contract lei have ne ba that means still leita ba 2014 15 da chalai ba port aduna adum 16 17 chatharaga magi case na heng wer pa kan clarification pira kan da akoi da umchatri na habi ayemi phujik chen nang chapa yaro na khogi hingon kan mong da khogi dap tong no do adui mong la khogi wari phulong ne ba se yam lai na ui ba akoi ne intelligence circle na pongu du la ne ba
intelligent oitadi intelligent oibagi chapcha hujik hayeng phangmo doise live tawne hujik Okay. live taw yu kana kana na karam wafam thamna ge je akoi mayam the people uhalo hujikti university is the kari lakye da hujik khwaidagi akoi gi people manipur gi mi lak kunthra mu ki represent tawri university jina kai work da hujik saina pham mu work dore ba work dore ab di apprehension ni ko maduna oire have noti ko mamdi hujik khaw ya laga loi thokrabani thuiba posi impact hayeng kai tum khangdem ne ba banju mu tawra hujik aduna siumba pot mayam je lakanda ukhun da ne अखोई कना माइ जाय को डिस्ट्रिक्ट मरी जी वांग द लेबा डिस्ट्रिक्ट सिंग ने मागी मणिपुर सिंग अपसे बनी को नंगी मैतै न चला गाव नते को नंगी ट्राइबल न सिदा लागा मु नंगी मैतै मरक सिदा लागा लेबाक सिंग आबज नते को लेबाक से अखोई सोशल मनुंग दे ideology da amba da base tor kan ngakneri bo maram di ukhun gi border da melori ta kan border da nagaland na lam hedel ko ukhun gi people na madu thang par khanar ga tongneri bne ba maw da kaithen pham matam da nagaland chala phom kan da akoi manipur le jari na ma imphal kari ne ba sigum bagi responsibility asu na lori ba lewak sing tori ba miam loi du phun tuoga isana ya jabra jimbio isana ya jabra jimbio di adugumba miwei jing kanglup adu gi 7.5 da haidar ga ai 2% haidar pagi da 2% haidar ko kanguna agree ko bigi wakat chaba ko 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 yaning he ba that means अखोई की एसी जी पॉपुलेशन वांखला अब ने होजे तू दे हेंगा पिउ हाब दो लोई याए बा अदुगा होजे मैजिक तौना सेंटर ने पिथर को पोलम को खुदुंग चावल लेंगे लाहोग दे यादी याम पे सेंटर ना हरे याम फजबम लेको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा कोइना अदु दुगी वाफम नते कई हरके दा रिक्रूटमेंट सुगु सोलते रिक्रूटमेंट दा ngang sai 15% to the AC recruitment ni ko 7.5 se recruitment da ST ne ba masida ST ki singa recruitment su chalu ga na mo demand tau thi admission ki tamte particularly parliament amend to kari gi noita di admission da di nangi people of manipur na emit to duine ba ko university da thabak lo matam da di madu university ki thak se la pho kan di all india gi hoji ki 17% adu ada ai je hoji ek se amend tor pa kai mai ti only for admission adu na masida koi puksin tunge lei ti prem sagar counter to bining heavy si matang sida nga sai gi manipur university is a central university state university hana oi le rame ada karam SC na karam OBC na koi percentage du logani aina lawga lei khibage leite se central university ni se leise ngasai gi central university manipur da leise state nom chatna ra se say for example chatna re hojik 31% ST aduga 2% SC and 17% OBC but central university am oi bani na atopa state tagi mayam hupchal laga tamin khala se adui taragadi ngasai gi sigi timing sida karam fibam karam sit reservation nom sum lakadage okay hauji su manipur university si mapalom dei lakpa satra adum lei masing yam laktra ga su lakpa satra tamba satra lei lei ri sigi si ngasagi state nom chatlingai dagi hona tamba hora bane ad central nom so chala kana dadi mugi ji chance am su lei ba mamdi manipur university central university obani na aduna ngasagi lairi ba pot sida ngasagi ST sing na su chatkre adu ada ko gi relation mayam hanagi ko gi mayam leire relation so lai bani na ngasagi akoi gi masing yam na le hori ba SC and OBC se si sina mu akoi gi university dagi koi tamjararoi haina chatkhiba matam dadi karamba si reservation nom sum la ka doino se adu so tit for tet cheng pura cheng sing phobur phau sing gi wapum lak turibra adi ST gi quota se adi hojik 31 people si masi yambali maduna 7.5 ta handa si habini habiri se adu targadi 2014 15 dati masi chanara bani madukan hoi irang bude dum khara hogi targa su si matang si damo state university lei state university si I think koi DM college si ju state university all ni na tawra bani state university je si ga ani su do bani ado state university dadi 31% low ro yes state university da su 31% low ba central university da su 31% low ba kanana elo to ka doino kanana yaninga ka doino haiba question ji joi hangni adu state university sing si la ka da nga tani hojik ke oina di leiba natri adu hojik ke oina di khoi central university amon lejaba targa su mase hominar ha tare state university amon 1980 degi hore adu 2005 ta khoi central university ki stage la kare adu 2006 ta la ke ba
act haiba tare act si chana bangam de 2007 adoi degi atopus lising da chana ba hore adu manipur di 2009 degi chana re adu ko mu 14 15 sida amendments 2012 ki amendments si kotak da chana bangam degi chahi ni matung 14 15 da chana ga hojik session da chana bangam moi habi wafum jini sida ngak pam oiris madu ki pakhum ji kaino masi ki pakhum ne sa gi khoi gi magi khoi gi Manipur High Court ki rai gi matungina magi verdict si matungina chatnare basida same High Court tumak tu dagi dispute laire ana haire dispute laire ha sida nasagi in such situation ana haraga moina khogi kaino sida High Court ki order si pire dispute laire ha bi order pire aduga admission gi matang dadi noina chatningba ama chatlon hai asida is the dispute laire so you have to follow status quo hai busunati hana lei rise dum makha cha thau har pusunati khara phagada ba ama chana ro habne noi phagada ba chana ro habne adu phagada ba chana ro habne adu hujik phare hujik phare makha on ga hujik akhoi lai ja ina isai yam ta jai istam dang sa ba chum ba na ko asum ma je akhoi lei ba si ko achum ma man ma du oiram me hai sai aduna isi e na e ning ba ki thabak b na b ning ba thabak c na c ning ba ade ozana su mai tolo du ngai ja ba officer su promotion du ngai ja ba ko mantri na botar du ka to ba mai isai yum le asa yam akhoi context am chana re hujik se aduna hujik akhoi na la ba kan si da Maitai centric waraga diko Maitai is the big brother role ni community level ko adu eba taraga di adu gi level je khoi na masi nam pola bokta khitang khang bo mazangi maram di historical karino soi ba kara di hojik si yamna kiaus lei ba ko sibu mayam yang kan da hojik khoi da sigi pose sumang mang di high court da haing na traga supreme court haing tarak puju ari ba hojik ki 7.5 salu ga na adu ga harak puju hojik mo ki di harak tam na sti mo ki dok high court ma san za di ma chumi na hai haidore imna adu basis tum chatlaga leibe je ngasi makse ain taja paw gadi masi maybe subject to correction ko unconfirm oiba pota government of Manipur na id aina khanjai je government of Manipur na civil society degi hena lewa nga phoji de aware were prize ngasi chingni yebo that means hoji Manipur University je academic council na ngasi notice am thokadong ne seng ngan ni ware tu gi thok dange hayengi notice am thoyeba emergency meeting ama aduna government of Manipur ungi hebdo aduna masi sumsoi soi na masi achauba kainoma aidi oira kani ji khandi khali adu yam pick badi issue ni but tami bajing je MA tamba kane ba MA is the very kanoni mongond lei je potential me ajmai mo ko ju mo thamini mana chakra kana le bangala ka duine ba adu yam tin mature oiba matam sida adu kyaw sum thokpa kanda hari mioi jing do am very important person nga kane ba ko adu na sigi kanu ji lakani khala kanda aidi aina khanjabada government of Manipur na instruction tobra hai wing na bajima le aduna sigi warep simaksu phanaba tawda phare haije achumba ma tawna wonam da chumba ma da tawbi mong ni aduna ai wakhal nadi aduna masi yaraga di lebak miam jigi lebak si khala kana tungi miyeng sane yang kanda warep lobuna professor magi ethics ta chawbo okay tungi miyeng sane yang ga warep se lobu ya habni adubu hojik leri ba situation da tungi warep si khoi miyeng san ga da basi karam mong de yang ga dam habsi ki yam chawba khoi langdai du ne leri si yamna chaotic oiba situation dani adubu hayeng academic council ki mifum si matung da khoi resolution ama khoi tongan ba warep amadi lagani warep sina hojik leri ba situation je khara makai di sangdai na ba yarak ba chu ya adubu hojik leri ba situation asi dadi ST ki 31% quota za ki matam da khoi gi atop general amadi OBC gi ntrag SC gi mayam sina yaroi da gi mayung tari aduga mu masina 7.5 ta mu handaki taraga di ST ni yada dana ani se amana amabu yeng thinaraga sum lei taraga di handak chehi academic session ge marai baksi karai do oigada bano habi yam chawbo nungnang ba amusu adumak leri maramutuna haire ba community mayam singa sina koi quota gi wakhalon se khara makai silent tor maga masida hadi pur khudi mangna khogi mairoi khudi mangna yagada ba line om da junction ba maduda miyang junction ban hena phagani habagi wakhalon da ngasi manu hungi tharmse matang so lesin jarage ngasi tharmse da prem sagar amadi oja prem jena lingbi rakna tharmse mapung phan gidam makta oja amadi prem sagar ba thak chum phang chari appreciate yo joining masin ngasi manu hungi tharm ngasi ge edition sekam to bibuge khonda khan birpa yagani khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabirpa yagani. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Notham signing out. Kurumjari.